Quecho, Ibaika, Arcote y Hondarribia. Salida para Mundaca. Ay, 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 los del Chimbito van a tener que esperar ahí a que terminemos con la regata de hoy. Ahí están. Bueno, eso es lo que hay. Urrengoak, Lutxana, hor dauz. Ederrakoak, haupa Lutxana. Zeu zer berez ikusten duzu, ez? Nordan patroia, ez? Neska bakarra. Horreko goneska bat. Así que ánimo, Haupa Lapio, haupa Lutxana. Y tiene buena voz. Cuando entrena. Haupa Lutxana, haupa Ederra, haupa Lapio, hor doaz, gureak. Venga, chavales. Eta hurrengoak, Quecho. Quecho eta gero Ibaika, gero Arkote eta bukatzeko Hondarribia izango da azkena aurtengo txapeldunak, talde honetako txapeldunak. Zenolako eguna boroboltzeko denboraldi ederra, ja igo dira, lehenengo taldera, baina gaurko bandera importantea nola ez bukatzeko. Haupa Quecho! Lehenengo parada, Quechoko taldearentzat. Hurrengoak, Ibaika! Bueno. Edo zein gauza gertatu alda. Hogeita maika. San Pedro de kaleko referentzia, hori da denbora. Eta hemen badauz batzuk prez eta kapaz direnak, hori gainditzeko, así que adi. Ibaika adibidez gaztaz ja martxa, garaile. Bueno, ja kapaz diren berdintzeko nagusien txapa. Hor dago Ibaika martxan, aurreko metroa. Hor dago Plentziako trainerua Arkote. Laster Arkote ya marchan. Adi Arkote ya marchan. Eta bukatzeko txalo bero bat horretzat txapeldunak Hondarribia. Ea gaur hogeita maika San Pedro markatutako denbora Hondarri beti hor leian. Adi Hondarri ja martxan danak. Ja badauz, ja leian. Yes, I've been black, but when I come back, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days, 'cause there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway.
Bost 0 Bederatzi, Lehenengo Ciaboga. Sabéis que la primera Ciaboga está cerca del club de remo de Luchana, allí están las referencias. Y allí ha marcado Mundaka 5:09, que no es el mejor tiempo, pero que es una buena referencia para saber cómo van las cosas. De momento Mundaka, Bost 0 Bederatzi. Urrengoa izango da Luchana. Vamos a ver porque Luchana mejora en 4 segundos a Mundaka. 5:05. Bost 0 Bost Luchana. ¡Apa, chapelón! Joder, la que te queda. Estoy aquí con gente y esto me está Has visto, buscado y no, Bueno, pues dile a Tony que las dos daré. Here comes the sun. 5:06 para Derecho. De momento Luchana por encima de Derecho. Bueno, ahí estamos. Y por encima de Mundaka. Hemen gabiz, eskertzen da, igual zuek ez baina guzkia joan da, hemen kristen gero aurki dugu, txiriketontan, eta hori no zota. Ja zabaldo dugu biatea, eta hemen dian korrote balabi. ¡Vamos, macanas! ¡Guasta de botella! ¡Sí! ¡No por corta! ¡Guasta de Xavi! ¡Arrate! Ibaika, Bost 06. Hor daude, Bost 06, Bost 0 Bederatzi, baina ondino urrun, Santiago eta Castro. Baina ikusi nero, Little darling, I feel that ice is slowly melting. 5:04 Arkote, uiuiui, badirudi, inok ez duela gainditzen. Lau marragotari hori, 5 minutik bera pasatzea. Así que San Pedro y Castro de momento siguen marcando en su pelea en el playoff los mejores tiempos. Veremos qué pasa, porque falta un Jardi Hondarribia por pasar por esa primera Ciaboga. ¡Ate a Urchi! ¡Venga! ¡Pasa, Marca!
Babor, rozada azkenean se diferentzia espaldiña sartzen. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong, so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. Hay que ver contracorriente cómo van las cosas. Eta hor datoz, ya. Mundaka Rap. En esta tanda el mejor tiempo. Y del anterior, porque ha superado el 4.59 de Oiartzun. Pero de momento, siempre de momento, lejos de San Pedro. Baina hor datoz, Mundaka. A ver. Ciaboga, bigarren Ciaboga horretzat. Vaya, malas noticias me dicen que Luchana ha roto el remo al trincar. Con lo cual, bueno, pues nos vamos a crecer ante estas dificultades. Seguro que sí, además la gente lo va a dar todo cuando pasen por aquí. A ver, iratxe da patroiaren izena, animatu mesedez iratxe eta ederrakoak. Hor datoz, aupa Luchana. Aupa iratxe, vamos. Venga, chico. Mira. Ha roto la espalda. ¿El cuello? Itxasontzia mesedez. Ez sekuratu gehiagi, urrunda porua mesedez. Aupa la guerra, venga iratxe. Fantástica maniobra. Fantástica maniobra, venga iratxe, ederra maniobra eta trainerua Zalo bero bat Luchana. Venga, Luchana. Luchana 10-28, si hubiera premio a la mejor ciaboga, yo creo que te la llevas, Irache. Venga, Amar hogeita sortzi Luchana. Amar hogeita hamaika Mundaka. Ahí siguen las diferencias de 3-4 segundos. Baina badatoz Getxotarrak. ¡Vamos, Getxo! Bueno, pues Getxo 10-23. Amar hogeita hiru Getxo. Bigarren luzea oso ona Getxotarrentzat. Aitortu behar da, bai. Amar hogeita hiru, Luchana tearren aurretik, Amar hogeita zortzi Luchana, Amar hogeita hamaika momentuz, bigarren ziaboga honetan Mundaka, baina gelditzen dira ondino pasatzeko mendik. Ibaika, Arkote eta Hondarribia. Eta hor referentxe badakizue, hogeita hamaika San Pedro. Eta hor datoz, Ibaika. Bueno. ¿Qué mal habéis hecho? Uy, qué mal habéis hecho. Bueno, muy ceñidita esa, ciaboga. 10-26 para Ibaika. Que siguen estando todos en un pañuelo, 10-23, 10-26, 10-28, 10-31, lejos, bastante lejos de los 10-09 que marcaba San Pedro ya. Ya era el mejor tiempo en esta segunda ciaboga. Baina hor datoz, Arkote, Lentziakoak, kontuz.
Hor dator Arkote. Veamos esa maniobra. $10-23 también para Arkote, los mejores, junto con Getxo en esta segunda tanda. Eta 3 segundu, eta 10 minutu eta 3 segundu. Eta Hondarribia badator. Hondarribia, hor dator! Aurtengo txapelduna! Eta denbora ona, 10-14. Badirudi lehian daudela eta San Pedro tarren denbora ja gertu daukate. Zer referentziak izan dira bigarren zebako honetan, San Pedro 10-9. Castro 10-10 eta orain Hondarribia 10-14. Oso ondo, oso ona bigarren luzea. Eta holan badabiz, borroka badago, porque Hondarribia a tope doa. Eta ez da gelditzen eta epaileak jotake, denborak emoten eta puntatzen. I'm still feeling the rain fall, bouncing off my skin. How long do I have to wait for the sun to shine again? Come out and paint me a rainbow so I can follow it. I don't know where it'll take me, but I like wondering. Wherever you are, where will you be? Are you the same old dream out there waiting only for me? Waiting for love, waiting for the same old dream on the other side, hoping that no matter how far I'm gonna find my way to you. Following a rainbow, oh, 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 yeah. I'm gonna stop in the middle, hang my feet off the edge. I got no reason to worry, I know I'll find the end. And that's the way you'll be waiting. I hope you don't forget that I won't quit till I find you, no matter the risk. Whoever you are, where will you be? Are you the same old dream out there waiting only for me? Waiting for love, waiting for the same old dream on the other side, hoping that no matter how far I'm gonna find my way to you. Following a rainbow, oh, 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 oh. Stuck in my mind, I'm wasting time, still on my own. I never thought that I would find my way into the light, dreaming to find. Whoever you are, where will you be? Are you the same old dreamer on the other side, waiting for me, waiting for love, waiting for the same old dreamer on the other side, hoping that no matter how far I'm gonna find my way to you. Following a rainbow, oh. De puntaje, que ya ha pasado con la tercera cebolla. 16-03. Eta hurrengoak, Lutxana. A ver, Lutxana, Iratzek, A ver, hirugarrena.
esan? Airatxe zen antxobe. Beitu, iratxe gure patroia, Kriston neska eta lantxobekoa. Oso ondo, posten naz. Zorionak. Luchana. ¡Opa, Luchana! ¡Sigue! ¡Opa, Luchana! ¡Lucho! ¡Venga, chavales! Luchana 15:59. Amabos berrogeta emeretzi, segundu, Luchana tarretaldea. Le va a ganar Getxo y Getxo ya. Como mínimo. ¿Qué para Getxo? Te he visto bien, cortando la entrevista y todo, muy bien. Urrengo denbora Getxoko entzat. Veamos la referencia de Getxo en esta tercera hacia Boga. La pelea entre Getxo, Luchana, Mundaka. Pero ya parece que Getxo toma ventajas 15:48. No lo había visto en directo. ¡Western Ibaika! ¡20 para Ciaboga! ¡Errate la hostia! Para que no se meta la idea de Ciaboga ya. ¡Venga, Ibaika, hostia! ¡Venga, Teórtica! ¡Yeah! ¡Errate la hostia! ¡Segundo, Getxo! Referentzia bat, amabos berrogeta hamasei, Ibaika. Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Eta amabos berrogeta hamairu, Arkote. Waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. ¡Deja descansar! Lucky we're alive in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be Hogeita emeretzi, Hondarribia. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Golden breezes through the trees move so pretty. You're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I
datoz, Mundaka. A ver, a ver. ¡Opa, Mundaka! Igual baja de 21 raspando. Mundaka, hogeita bat, amabost. Luchana, hor dator ederra. Hor dator Luchana. Apa, chavales, ánimo, azken txapa. ¡Arriba, Luchana! Apa, Luchana, apa, Iratxe. Vamos, vamos, vamos. Apa, neskata mutila. Hogeita bat amalau. Mundaka baino segundu bat hobeago. Hogeita bat amalau Luchana, hogeita bat amabos Mundaka. Aupa Getxo, ánimo. Bueno, sondo Getxo, berrogeita mazortzi, 20-58, ha venido de menos a más claramente Getxo. Venga, Ibaika, ánimo. A ver, Ibaika, hogeita bat, 0 bederatzi. Momentuz tandonetan Getxo berena. Arcote ya está llegando. Últimos metros para todos, salvo para los 3 que disputan el playoff porque se acaba la temporada para ellos. Txalo derra eurentzabe bai, Hor dator Arcote. Hau patlentzia, azkeneko metroak. Pronto a celebrarlo en San Antolines, Ahí está Arcote. A ver, temporada. 21-08. 21-08. 20-0 momentuz Getxo berena tanda honetan. Eta Hondarribia. Hori ikusiko dugu nordan irabazlea. Momentu San Pedro B. Oberena, hogeigo eta maika, baina Hondarribia dator. Denbora ona urentzat. A ver. Nada, ¿por qué? Porque San Pedro se lleva la bandera también. Hondarribia no ha sido capaz de superar el tiempo de San Pedro. 20-46. Hogei, berrogeita 6. Así que San Pedro irabazlea. Playoffean 3 puntu eta bandera bebai eurentzako zoriona San Pedro, zoriona denei. Denei denak, Oso ondo egon zarete. Bueno, hoy tenemos unos cuantos premios. Lehenengo tabe. Trofeo Equipo Revelación. El trofeo Equipo Revelación también va a haber un premio para Oiartzuko, Itxas Lapurrak, eurentzat, Cristo Memorabia. A ver, el delegado de Oiartzun, Mercedes, delegatua etorlarina. Hemen Luchana Arraun taldeko delegatuak ematen dio saria oparia. Gaina esan diete super jatorra dila, así que ánimo, Oiartzun, jarraitu lan, eskerrik asko, Ánimo. Orain. A ver, Bermeo Arraun argazkilariak, ez dakizelan dan elkarte, baina lako zeo zer. Beti dauzela hor, humore honez, argazkera daratzen. Eskerrik asko, zuen zubile. Jose Bilbao, Jose Ruiz, eta Norma Etxea, Mercedes. Etorri hona, zebitu zen jatorre Luchanakoak, zelako detaila. Hemeneko zue, bueno, detailotxo bat zuentzako haino, bebai. Mila esker Luchana! Mila esker! Eta eskerrik asko, holan jarraitu,
Mila esker! Zaletasun hori mantendu. Beste eskerrik asko, A ber, Iñaki Suarez Calleja beste argazkilari bat uste dutala. Beitu, Kasetario, beti, zelako mundua. Gabit. O sea, debe ser increíble el trabajo que hace esta gente, la cantidad de fotos y de archivos para la gente que, bueno, que participa de este deporte que tenéis en la web. Todo gracias a ellos, muchísimas fotos, muchísimos documentos gracias a esta gente, así que eskerrik asko, A ver, Iñaki, Mercedes, amaitu hori, hartu dana, recoge todo porque te tienen que dar un detalle. No todo va a ser... Amaitu, eta gainera txartela eta dana. Bermeo Arraun argazkia, parkatu. Hemen deko zue, osea, sartzen basari euren Facebooken edo Blogspot, Gmail, bueno, hor dago, hor ikusi aldozuz argazki guztiak. Qué vergüenza, le dan un premio uno. Bueno, oye, a uno que te dan, ¿no? Hay que aprovechar. Eskerrik asko, Eta orain bai San Pedro jaso behar du. Ikurriña, erandeko bandera. Usteo bandera. Begoña Bañuelos, Lutxen Arraun taldeko lehendakaria presidenta izan da orain arte, berak emango diola patroiari bandera. Eta txapela erandeko alkatea Joseba Oikuriak emango dio patroiari bebai. Bueno, hor datoz, Soriana Mutilak eta dana presea, bukatzeko arrotzalde polita, lehenengo veteranoekin, gero arraze bigarren taldeko traineruekin eta irabazlea. A ber, Ander, hor deko zu erandeko alkatea, Lutxena taldeko presidentea behi, hor jasoko duzu gaurko ikurriña eta gaurko txapela, Begoña Bañuelos eta Joseba Oikuri alkate jauna, lehenengo bandera, gero txapela, eta hor dago, txalo brabal, zorionak, San Pedro irabazle gaur, Begoñaren musuak eta nola ez, bandera, gaurko bandera, playoffean, lehenengoan. Eta adi ez, txapelarena ez da leko guztietan egiten, Ze ondo, ze dotore. Zorionak, Ander, argazkiak eta badakizue bihar, Hondarribian, playoffeko bigarren jardunaldia, egun polita pasatzeko horbe. Eta eskerrik asko dene etortxeagatik, Eskerrik asko pasana guztiak. ¿Qué pasa? Ibai, Kiski. ¡Ibai, epa, que va! Y Álvaro. ¡Oso, ondo!